Bwega sana mutegeri wa Meru TV nkethise mwanya muthenya yona ruwa mbetekirie ngwate ogeni kirinteto cietu cia Meru TV muthenya kana thaa mugwanja cia narua ngakurikanirwa ni tariki 5 mweri ni jwa 6 mwaka 2027 unirito yakwa urembita njeri wa cheupe. Na tukiambiria na nteto cietu na ati nabo akariba machanka ireri wandini ya Kibirichia ibethiritwe bakigunika na utethio bwa mburi burabumanĩtie na mubunge wa Ekuraja kaunti-ini ya Meru no Elizabeth Karambu Kailemia na ara na ndĩ ikundi bibi bietete na mbere kwithirwa biekenera utethio bubu na njira ya mwanya. Akiaria Karambu netete na mbere na kwithirwa akiwagatigira kariba rutere ruba kwithirwa bakigunika ninto kuma rutere rwa thirikari na arabereterete kinya into bingi Kathumba Nguruki Kailemia netete na mbere na kwithirwa akiromba mwingi kuma rutere ruru kwithirwa bagitonye ikundine akiwa ikundi no bionka akibigatethia antu kwithirwa bakigunika na utethio kuma thirikari no thirikari itethagia ikundi na tumba kwithirwa igitethia mtu kiumbe. No mwandiki wetu andeto kuma rutere no mwende wa Liboni ari na chatariria. Mbunge wa Mwekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia na aliongete mutayo machakayo rajori wandini ya Kibirichia gicigo mbunge kia Buri ari na muoroto yo ukiria kariba mutayo onto ikundi bigunikite na mburi ya mano utethio bointo bingi Kathumba. Narua ngwendetio kupindukia igokinya mashaka ni antu bara ntura kuthuganiria nontu ni ba fomo tugenya Islamu wa Meru na batena tumunda tunene inyomba ake batena inya kuthika antu bao batena inya kwanda no sukuma wiki kurera mwana na wiki eba inkomea twina housing project na obviously nkari na munene wetu onde William Ruto kende nyari kana antu yaba de mutongene na de MP nontu ngugera bwatwera inya ikubutetera ndenda gwikia mjalede au twina mheshimiwa Rendikiri na twina mheshimiwa babo bange bonde kenda tuona ba kuona settlement njega nyaithira ikithaka at least twambanirie na arabo mba kuthikana nontu au water table ne goro mono kwa uyo kwenja inya kirinya kya kuthikana ukethira iroje bukagera tukithanduko nontu utenjirenge kubwithia kwa undenda tubachwera at least miunde ya thirikari ikemo kaijire kenda bona arabo mba kuthika antu bao ndenda kwa antu inya na kuba mbeca ikundi na te kweja na mbeca cia ikundi ake bena murandi bambere iba kwenda gwika nguku na ni aba kwenda gwika na tukathithia inya follow up mbe kiugo kira bogira bogaka bowaka mantu jajau kenda na ndi tumba gwita mbere o pole pole Kuluki Kailemia na kuria karibitonyethia na wiciandikithia kiri ikundi ni kenda beta na mbere kugunika na mirandi Kathumba kuma kiri thirikari. Inkarankina jama ingi sana otoga tetherwa njewe kibinafsi no mwanka bukarende bothithie gikundi na gikundi kina register na gikundi kerugorete nya account nya kathara account na 500 no sawa mbije bwena ikundi ao mashaka banenka na 2020 buga namo bariona 20 jaete mbecha kwe mware ureaja ugwito makena mware o mwethe nontu na kumba inya kugaugia no kuwathana ikundi bia either mashaka kabure yonthe kenda tuona twatethia baba ingi nontu no tutethia bamwe bakuguneka ende bange batu otheri ende itokwenda kuregister ikundi bionthe bia Buri. Nawe mwitikiri ni murwamiri wa obisi ya mbunge wa Mwekuru gicigo mbunge kia Buri. Twijitikire antu ba mashaka aja kubokiria kuba empowerment ya gukira ni antu bara bendi mono lakini ofisi ya mheshimiwa yona ibwega bariungire na arua bakwewa Mburi bagukirwa na kinyabya kuria kenda at least antu baba nyabo bomba gukira na bombo karabwega na kinyanga pwirere otumba kumbrange na kwa utochokia nkatho mono no tubakumira na wendo na nyaba ejana mathina jao na mawendi jao kenda tumba no tutuje ngugiji ya ngafne affirmative action ya kumba gukinyira bara batumbite gukinyira na kumbrange ngafu kende nyanto baba nabo baigwa bare amwe na ibagukirwa ora kubatera inkuromba mono joria twaigwa mheshimiwa Elizabeth akiuga antu babithi kinyabo ibombe kuibanga bachikire ikundine no ntu kuona kagita gakantu babithi baba ingi bendere mantu jampwe akina kuithwa batikweja amwe bakaraki mitandao baimbeti na mantu jangi bakaveria indo
kwenda mantu ja haraka na no uba kumba kuthira na haraka ko itukubaromba ibajiunge na ikundi kende nyabo bomba kumbenefit no muntu ati benefit ya wenka. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni mbungo wa Mwekuru kaunti ya Meru. Tukitikana na ripoti ino handi tugacoka ruterene rwa Igembe na na we gavana wa Meru no Reverend Mutumantu Ethingia no mbite kwithirwa akithithia ndiunga na kuriungira Mwekuru wa Muthigani kana ura wijikiene muno ya sniper rutere rwa Kavoito Igembe East ira iri rutere rwa Tigania kana Igembe Central nara Mutumaki ari netete na mbere na kwithirwa akiuri family ya sniper na ndipo mbe kwithirwa bagitikire mututigi ethirwe akithikwa mbere ya mweri jo mugwanja nikienda ntu bomba kwitha na mbere na ngugi ciao akiari Mutumani netete na mbere na kwithirwa agicokia nkatho cia mwanya kiri munini wa mutongeri wa Mugongo Professor Kithure Kindiki no ntukinya gwitikiria gwakira Mwekuru wa sniper nyomba na kinya gwitikiria kubathithiria njirere tigirite rutero ruru rwa Kaboito. Mwandiki wetu wa Nteto Murithi Waba ari na ciotariria turia nje sniper muchiyura yuithirite yuina kiriro amwe na Meru bonthe tuina kiriro no ntubwa kwithira umwe wetu rori chamba yetu Meru sniper na mbere witwa na etwa na njira tatanishi ira mwankatha itu tona justice so tukuyite kwira family bando no turi amwe nabo tutaulwa nibo kwira Mwekuru wa sniper tutaulwa iwe kwira asiari ba sniper ithena ngina bando no tubarikana Mutuma bakathite nuntu bagukiririe gitari urionthe mwiri jwa mwendwa wao ethiritwa imucari na rikitie kuboria na ndibetikirie nikenda mwiri jwa komba kuthikwa na ntu bombe kunogoka na bete ngugine ingi riu twiyite nikenda mbere tu inspect murandi yu His Excellency the Deputy President wetu Mheshimiwa Kithure Kindiki auto support wakira sniper na kinya barabara irana cio twithirite tukibwitha cia bill of quantities nikenda ibwithwa ende ndirenda kuwa tutika mwiro sniper forever nkiromba Mheshimiwa Ndan Mheshimiwa Muri County Assembly of Meru na kinya community iranje ne sniper na asiari ba sniper na Mwekuru twetikanirie nikenda ruwa muno twambiriria kubanga mathiko wa sniper woni nke ya kurua mbuga mathiko wa sniper ya kila mweri wa mwanja kana ni adabo kuona loi kia kurua maoni yakwa mbuga mathiko ya sniper ya geta beyond mweri wa mwanja nikenda anto twita shughuli ningi no ndukuyuma anto yari ya nayo anto bakamenyaniria yo kwa tuika mbuga kinyarira tukera anto itukuthika sniper imanto bamenyaniria yo batena thina ringi ende nchokerie anto bara bonde bethirite bari bathiete kioto kinkatho mbajiriritie na Mheshimiwa Ndan inkomenya no rumi no anto bwa kuthia ta kioto kia sniper na anto bakaboito inkomenya mbiti na barabange bwinthe buthitangi no tobwa kwithira burathe taira kana butheterete kioto kia antu bakaboito inkomenya bwina case kotini na ndrendo bwashwa na arua butebwingwa ibokare twithirikari yetu ya county na kinya thirikari ya national Ngina wa sniper kiaria kinyawe na kujirite nteto iji na kuga enda mwana wawe athikwa na nikenda mantu jari angi yo komba gwita na mbere na mathwani yawe yaite ngugi ingi tora na thina na ya mainge tora o mono tugo ndomba o mama onde mbizi masibiriti hata negerwa mutetune ateka ate mama ende ngabana ningokoria o awira mweri wa mwanja mugakurugithie mugakurugithie no ndo wa kwithiwa ote mundu tia maiti nyomba eta urita ngui ukuona weta wetete ugoria ne mbinda atia nyuma okuiwa nende batu etwabumirire na twabumirire thina ira tuhonire ningona mureto thiurungite nawe agwe Meru yonthe lakini oni twena muri nejire thira mantu yau yakurukire sisi yo wa Meru atwirire athire mwethikiria Meru na mumenye kira kiuria kingi atwirire o
Ndato cia kwaria ni nyingi lakini tutomba kwaria thai. Kedumine mbi timwera yewe ta oturakwa emenya baraba gete atia baditete ngoira. Na twirira Miriam na ringete timo ya sniper. Na twirira Miriam timo ya sniper. Ya orere nduke kondo gowe tatunyai. Tware na mutuma. Na yure ndeto yu. Kwandu au na gwa kusunguswa re. Miriam aringaira sniper timo atia. Na nduko no gwa tomete ka kribu kara. Mbushijwa sniper na ndijo onete otethio kuma ki DP kana Deputy President wa Kenya Kithure Kindiki na wakirwa nyomba ira itite na mbere igiakagwa inene ya iga iria ikwirigirwa gutetheria mucijuju na bombe kwithwa bagikara bwega. Ninkuririkana tuwe ofisi-inĩ ya Deputy President Oni na ndani mheshimiwa ndani Kili na mheshimiwa Muri twitite kuria Deputy President muno tukibanga manto ya mathiko, lakini twamurequest twamwira tutimenya kuthika sniper tutithithiritie family we untubura community kona thirikari nithirite ithiete manto ya sniper na Deputy President atwira era ndani Kili tweye twambiriria project yiyi na antoba media ibo kuona project ya nyumba wakira mwekro sniper nyumba ni project yendelete na itochokeria ngai nkatho nonto kuma au nyumba ya uyura itwitite kubanga mathiko nikenda turokia chamba yetu mwana wetu na nthaka yetu ira yakuire kiru ya Iramiro. Muriri wa banki ripotera Meru TV kumaja mwirigone ya Egembe Kabuito. Na tukitikana na ripoti una ndi tugachokera ruterene rungi nara nabo akariba mukuani wa ndini ya Karama ira iri gicigo mbunge giatigania East nibetherete bagiciumiri na gikeno kia mwanya na gucokeri mubunge wao Mporo wa Boring Katho nontu bwa kubathithiria barabara ya kuma mututikirira mwanka mukuani bakiaria akariba nibaugite barabara ezi itomba kwithirwa ikinjuka kagita ka miaka 5 ethiri untu bwa buratumite barabara ezi ikithirwe kia Kinyamara Kiribo na ndina gikeno gikinene nibaugite bageta na mbere na kwithirwa bakiritango cio na itethirwa igikuwa makairi nontu nandi barabara ni bugi. Mwandiki wetu wa Nteto Adams wa Muturia ari nacio tariria. Akariba mukwani leibocha na nturiri thronkirite ndeno onde Karama gicigo mbunge tiganisti bachumirite na nkiru inene na kwithira becokire mubunge wa Mporo wa Boring Katho ni kubenjera barabara kuma mututikirira mwanka mukwani barabara ira Kariba bawite gukumira Mporo wa Boring aritine mwaka 2013 mwaka 2017 barabara ire yarira mwicho kumba kwithira ikirimwa na kirime ya 5 yakababa kuma mwaka 2017 mwaka 2022 barabara itarare tongo mwaka tha Mporo wa Boring kwithira gichokera no kumba kwithira kibabuthira barabara tuyitia twina nkathu nene cia mheshimiwa Mporo wa Boring onto bo tunjira barabara twina miaka 5 nyumene kuma ria mwetu 2013 ile barabara irira kuinjwa na ruwa project iringe ciaire ile la barabara uturuba mibwithwa lakini tukatha mheshimiwa Mporo onto ruwari na rito tunja barabara yetu na tukabwe tuantu mukwani twinde twina nkatho muno kandethira barabara ibwithitwe yandingithia na inya muno liungite onao ndethira barabara ibwithitwe bureta bwithwa ndaua na ndethira antu barabara ene ndaua kambario tuko kinya mheshimiwa amenye bwingu ya kurita kwa mwathani amutharime muno nontu bwa kuturikana na kubwithia barabara no raundi embere era mheshimiwa Mporo ari kunenjete barabara ya amenja bwinkanya sana ne kagwo muno no te muntu ote wira bune itarira mheshimiwa Mporo ari ku raundi irenge agia kuyotura nontu barabara ya ira amibwithia irethire klasi ne kyali embe kabisa ya bere 2017 barabara wira chokera thuka ringi ne ya tiwa marinyera thuka wena ukue kabisa irethire te klasi ne kira kyareo ira choka irathuka irethirete sasa we irathuka buru kwina nguyo aritete akaringithia ngoro cietu na mwanka thaitu kuba tutekira mheshimiwa Mporo wa Boring
Mheshimiwa Mporo ntwabori na ritete ngwe ekaringetia nkoro cietu na mwanka thai turibo tutikira turua Mheshimiwa Mporo nkatho ni mucokere na arari no ntuturalilia barabara burebuthetwe na burendeleta na kubwithu tukaigua kabisa mukuru na utushughulikira loine uma ya kaboboteania kariba ibombete kwithira kimenerio ni mubunge wa mwaka 2017 mwanka mwaka 2022 bakiwa nethira gita myaka 5 thiri nuntote mendelo bombera kwithira bakiona kiriwe bakiwa werubura bena buthaini werubura bonete trampurure aritini itrambere na thayomba kwithira gichokete ne ringi barabara yetu irari na marinya twari poro kamenjete ikaheta nywe Tuareke wethero nywe naibo no ntunku bankeriara ndaigwa kwe muntu kuthukia Mheshimiwa Mporo kana muikaikia kiara rira muntu kwethira rari kwo miaka 5 barabara ye nenkiri milioni 4.5 ne atiro marinya bila twaoria kioria itiangasi toringiro acio lakini ruareto rera Mheshimiwa Mporo atubithire barabara akeyaini yetie no tumutongori mwandiantu tomwere ito kwa ndato tebio ntobo akeya na koroenzi na koronderu tubara bangi batwire kuo itwabelenka muno twebera antu bonde ibachokeria na disco no ntobwa umubwa maisha lakini turelenga na twatweka are ya twira mbunge ne akulukirie yange ne akulukirie disco itaya wa mbecha kathe muntu akeyo mweya okwalelia kalelia muntora umukea kabisa lakini Mporo murungu wa mutharime no ntonda kwalelia kalelia muntu wa mwicho buru mwathani amutharime muno na naetere wau kura cieto twina cio mibukone ingome abakeya na tungotole turabayana lakini inkwenda kubatangazira barekia kuya marieto eu yonde bawichieta itokumenya bobweya kabaruti kenda beya kwangangia lakini antu bakaramate chia iba kumenya boya githako ingwe baruteri na ito kuona ngwira Mporo arutete uthebura karibabo wite barabara yo nombe kwethekire ikubwithwa komba kwithira kibatethia nene nonto manto mengi abomba kwetha kibwithia bethaira betumira barabara ikinyana bokumba kwetha bagite skuru na kinya wiche meya na kotokoromba kwetha kiumanterei kwa yansa nonto ba tubithia barabara onro moe kundike ke londa mokwa mayangari barabara nei utatira kurara barabara nei na ngari Aibu ya Mheshimiwa no tubaku tubikiriro keto utubithira barabara mugwani ni etwera etule ya tukanywa tutuma tukare na tukanywa no tutulutangwe akubekera koto ya ndiko na yondi bonto kona nyabware nyamasimu ebituko ibo ya no nyitwero nyangwe yo tota mwathani mutharime no turikana Mporo kubwithira ntuboya mumato bwithira barabara hii lakini twachokia ruweti on the barabara ne rege itamaliza siku 3 royo atabuka tukenja marinya tutore marinene ende kadombe project chonda ide ina royo mukwani yo kana barabara ne tochamanie ne tukonjumae tore ina twekira royo ome barabara kenda barabara thuka royo thuka rukabwithira wiri tukuthia barabara ngai tharime Mheshimiwa Mporo ngai tharime ngwechi yawe atharime tiane yonde ya mukwani niyo barabara era etowete antu baba inge beto barutangwe mukwani ya kuichia maiya kurandiko kaoto ai niyo ana beto batethuka ira bara batena ngui niyo ntubo itokuwa barabara ebui na watelete karama na njirene ne muno kuwende itokuwa na kinya antu baba ethe antu barabari ya utheri bakaura koto na bakaichia maiya na bakabwithia mantu ameya akabobotiani barabara ya kuma mututikirira wita morokenio kulukiro rumwa kafaktura mbaranga kinya onambirite kumba kwitheke bwitho kulukiro tongoria Mporo abori nkiripotira Meru TV kumatiani betanda msumoturia wathirinja na tugitigana na ripoti huu ni ati na nyuma ya ikundi ya kaunti ya Meru navyo kwithira bikia wa mbeca cia gukiria biashara ciao ni munini wa mutongeri wa mugongo na ndi igitara kugambete ni kuonanitie kwithirwa gukireta thina ni nyuma ya gikundi kimwe muno kumaruterenero gakoromone barabethera bakiendi machungwa ndeni ya thoko eu kwithira bagitiumire na kuga ugaibwa mbete eu butiretere ura kubatere kana bo batenganiri ni ura mbete eu irombere kwithirwa ikigawa no mwandiki wetu Nteto MC Mutonga na rombite kwithirwa ari Antonio na turetera ripoti ije
Wende bari yake Meru kana songo ka Kiswahili. Nibwa kwa kwira igwa mume ni akariba gakoro mune endia ba machungwa bagiteta ni untu bwajara bakurukirite nyuma yao kwegwa mbesha. It's just a modern. I'm speaking on behalf of atu wale wanausanga machungwa kwa hii soko. Atere MC Mwetonga. Ake no ntongirira ciogare 41. Ngiri 41 minus ngiri 12 anto bande enda bambere imbechi ya nacio tiara. Ngiri 29. Sitonyeke muntu omwe toteteri nyamo chamani toetere oto karere oto mya umere ngiri 41 kora imu. Ira imu twarie no athimo buru mokoyo kwa ira imu ambera anenkera purete atweri na no asa ina mbesa ira. Au ngiri 29 re. Kati otweta inyake nini atora nkore 29 bware twero. Tomboka twana. Tonenkero mbecho ya anto ba kwa ba kampenira. Purete atweri. Asieta achi alende wa machungwa lakini tutatu kwana kieni na tothurana kanto baithura bongwa. Wendi boko nderenda kuwa atere. Kende keito buruna arore nyathera parliament ore kana tharaka. Batu section yetu ya machungwa. Tore terongiri twero. Kengiri 41 ira cia release oi mwesimiwe yetu ra raundi. Tokobatera kuretera mbechi ukieni ne tokagairo tuinde. Nanke ari unte kango ciareria ini oni biabu anto ba machungwa kenda banenkero mbesi ire iko batera na bagaero na bero twetete ona twetete o na muntu omwe ati omboka ra kanyumba Adieta ya kwambe tawa Eva Mukiri demokari wa koromoni bedakia machungwa amachungwa na sana bibi mbeta atia pendakia batwe tukwena aru iro tukwaira mbesi ira kindekia ire atio gakoromo na ara tauni ara watu gakoromo na bairwe sector sekta ya machungwa ya matongoro kila sekta ende batu sekta to ya machungwa na arua to awangiri 41 kengiri 41 ila imu wengo wathimo to muringira thimo ngiri 41 ila siye kuya anto ba koromo ne to airo muntu siringi mana yana ya ile anto 60 to airo ngiri 12 ngiri 29 ile ina asieta to gori la imu atere mbezu no asa ina chokenda sieta ate kinya koromo ne awo ipire tekatwiri asa ina mbese ile ko iu angi tuero nyumba na sekta to nyumba to tuando na twaki ou kanyumba to matongo ni batu nyumba to bai kwasie bakara ende ketoka machungwa kakara na mto omwe kakara na bile teka tueri nuare agengiri tandato omwe baka kakara langetine ana kompane deti ni bito mambe sire makoya keki amakianto machungwa to ayo wa mto kanto kanini kana batu tena otongo to durane kaere. Haya, nija unejo ndarikia kwithirwa nkigua ni kuma kiri ekuru endia ba machungwa thokoni ya gakoromone aria nkuigua wona ithina na waganingi nyuma yao kwegwa biria baraegi na ndika bakung'ang'anira bakirujaira ntina jange mbita MC Mwetonga ngikuripotera ndene ya thoko ya gakoromone mutindo kangangi. Na ripoti yu ya MC Mwetonga igatukinyithia gatanta nteto cietu thaa mugwanja ciruari ngakuru ibwega no tubagutana mbere kuthingatira Meru TV na ngakuru komba guthirwa ukiumaruka mitambo ne kuna mantu jangi kathumba yakithirwa jagikuizira ura tugwita unire turakwa urimbita njeri wacheupe.